membaca a'udzubillahnya yang lembut ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan Qur'annya. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan-najmu wasyajaru yasjudan. Wan-najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla taqaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Lunatul
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar, ala rasulillah wa sahbihi al-akhyar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan